Dragi slušalci, 11 sati i 12 minuta sa vama smo do podne. Kratko samo da posjetimo na sadržaj. Razgovaramo sa autorom serijala Divlja ljepota uživo, ali ćemo predstaviti časopis Nacionalna geografija Crna Gora i govorit ćemo o novom, da kažemo, glumačkom ansamblu, stalnom, najstarijeg državnog teatra u Crnoj Gori, Zetski dom sa Cetinja. U međuvremenu da saopštimo i podatke o vremenu. Kiša pada, to ste sigurno svjedoci. Na sjeveru mogući snijeg, možda ljepša zimska idila nego na jugu. U svakom slučaju očekuje se i duži period suvog vremena. Ponegdje je dakle moguć slab snijeg, vjetar umjeren do jak južni, a temperatura do 14 stepeni i prema podacima od 11 Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju trenutna temperatura u Baru 15 stepeni, u Herceg Novom 13, u Podgorici 7 stepeni, na Cetinju izmjereno u 11 sati 3 stepena, također ista temperatura je i u Pljevljima i na Žabljaku, dakle 3 stepena, u Ulcinju 10 stepeni, ovog momenta u Nikšiću 4 stepena i u Kolašinu također 3 stepena kao u Žabljaku, Pljevljima i na Cetinju. Kiša narednih dana, ali i za vikend, međutim temperature, da kažemo, znatno visočije nego što je to bilo minule sedmice. Ovog momenta Ranka mi javlja da imamo našeg sagovornika koji se ne boji ni korone, ni vremena, ni planina, koji samo voli divlju ljepotu uživo. Miki Dragićević sa nama, teško ga je najaviti, možda je ovo najbolji uvod, čovjek koji voli divlju ljepotu uživo. Miki, dobar dan. Dobar dan, Gorice, poštovanje za sve vas i vaše slušaoce. Da li sam u pravu? Da li sam u pravu? Što se tiče svega, naravno, divlja ljepota iznad svega, međutim mi jako puno vodimo računa kad je u pitanju korona i ta pošast današnjeg vremena, upravo zbog toga što sa malim brojem članova snimamo naše emisije koje još uvijek traju i tako se borimo, vodimo računa i tako. Da, koliko se slobodnije upravo tokom ove pandemije osjećate u prirodi? Koliko nam priroda odgovara? Pa, apsolutno kao da udahnete vazduh punim plućima. Da. I to nadam se da će stanovnici Crne Gore, evo, između ostalog i putem Divlje ljepote koje se emituje na televiziji Crne Gore na prvom kanalu, mi prikazujemo te krajeve. Sada u zadnje vrijeme smo se koncentrisali na tematiku gdje svaki stanovnik Crne Gore može da pođe, da obiđe, da vidi više. Malo smo stali sa ekstremnim ekspedicijama, upravo zbog toga da bi vidjeli i spoznali ljepotu Crne Gore, prije svega da bi je više voljeli, a i onda da malo prošetaju prirodom Crne Gore i da ono tradicionalno, kao što svi kažu, shvatimo šta imamo. U stvari mi ne shvatamo šta imamo. Pa kad budemo shvatili da je najveća zvijezda u Crnoj Gori pelikan ili flamingos ili medvjed u nacionalnom parku Biogradska gora, oni su doveli više turista nego svi oni koji su u zadnje vrijeme promovisali Crnu Goru zadnjih 30 godina. Kad shvatimo da su to vrijednosti Crne Gore i da su to najveće zvijezde, a ne tamo vamo, onda smo mi kao nacije potpuno uspjeli i naravno više ćemo da volimo svoju državu i naravno sve ono što nas dijeli svešćemo na minimum. Upravo te ekstremne snimke koje ste zabilježili minulih godina okom vaše kamere sigurno će ostati u arhivu ne samo crnogorskom nego ekološkom, resursima ove planete, to smo sigurni, ali moramo da vam odamo i dodatno priznanje na vaša promišljanja što ste se, uslovno rečeno, spustili i prošetali Crnom Gorom i posjetili nas i na
neke predjele pored kojih možda u međuvremenu i prolazimo, a ne znamo da su prirodno dragocjeni. Izdvojila bih za ovu priliku recimo Stari Bar i Vrele rijeke. Jer se slažete? Koliko puta mi tu da prolazimo, dođemo, odmorimo, a ne znamo šta je tamo negdje. Pa najveći kompliment opet nedostaju. Prvo, hvala vama Gorice na lijepim riječima. Najveći kompliment za mene bio kad me zvala jedna stara gospođa iz Kotora i kad je rekla da živi 70 godina u Kotoru, da nije znala kakve ljepote krije rijeka Škurda u svom kanjonu i u svom toku. Znači, to su te stvari gdje se otkrivaju stvarno lijep svijet. A s druge strane, puno prirodnih objekata je valorizovano, između ostalog, zahvaljujući divljoj ljepoti, kao kanjon Evidio koji je doživio svoju ekspanziju. Zatim, evo, Đalovića pećina, koliko smo mi samo puta insistirali i bili i tražili da se valorizuje, jer kad vidimo koje prihode donosi Postojnska jama u Sloveniji u odnosu na mnogo ljepšu Đalovića pećinu, mi smo insistirali da je sve vide i uskoro. Mislim da je to po meni sad, mogući da sam pristrasan, ali najisplativija investicija naše države, a vidjet će građani Crne Gore brzo o čemu se radi kad turisti sa svih strana svijeta dođu da vide nestvaran svijet Đalovića pećine. Da, koji nije dovršeno istraživanje, tek generacije koje dolaze, ako nastave ovim utabanim stazama, tek će onda možda biti još hit, ne samo kod nas nego u svijetu. Potpuno ste u pravu. To su te dragocjenosti koje imamo, a koje nisu dovoljno valorizovane i uvijek upućujemo s pravom kritiku da je u promociji treba mnogo više pažnje. Pa nijesu ni dovoljno obezbeđeni uslovi i od strane države da ove emisije opstaju i da žive, i to su u suštini privatne produkcije, ne radi se samo o meni, ali to je svake godine unazad 20 godina borba da opstane ova emisija. Znači, država kad konačno shvati da radimo za našu djecu i za njih i za neke buduće generacije, onda će sve da bude bolje i nama lagodnije da radimo. Isto kao što radimo ove emisije o prirodi, tako se svakodnevno borimo da to opstane. Mi smo riješili da to prekinemo, da vidimo o čemu se radi i uz jednu jasnu i vrlo ozbiljnu poruku državi da mora sve da uradi da opstane ove emisije. Inače, jednostavno ovo ne može da ide više u tom smjeru kom je išlo do sada, da bude neko preživljavanje, razumijete? Sve je to lijepo, sve je to fino, ali kad čovjek nema uslova da ispita, da ode 3-4 dana i da ispita prelijepe pećine Crne Gore, da se popne na vrh pa da ostane dan, dva, pa našu dječicu da upozna sa biljnim i životinjskim svijetom, pa da bude, zašto Crna Gora ne bi radila emisije kao što je National Geographic? Zašto to mi možemo da radimo isto, imamo ljude, ne treba ja to da radim, ali ima dosta ljudi koji bi mogli to da urade u Crnoj Gori. Svi se divimo šta gledaš kroz ankete National Geographic. Pa daj, obezbijedite uslove da National Geographic ima Crna Gora. Budžet divlje ljepote mjesečnije, kao budžet, kao plate jednog poslanika u Skupštini. S tim što on nema nikakve troškove, mi imamo troškove kamermana, režisera, scenariste i sve to. Pa zar taj koji su svedeni na minimum? Jel tako? Zar taj novac od koga, čak od te plate koji ima poslanik u Skupštini živi 3 porodice i plus naša djeca dobiju, naši građani, naši ljudi dobijaju nešto posebno i drugačije i po svim svetskim standardima urađeno, a država ne mora da se nađe novac za to. Da li ste se nekom obraćali, gospodine Dragičeviću? I ranije ste, vi inače vodite bitku sa vjetrenjačama. Recite. Godinama ranije obraćao sam se, naravno, bilo je tu i ljudi koji su imali razumijevanja, ali nikada divlja ljepota nije mogla da poveže više od 3-4 mjeseca komotnog rada. Sve su to bile stihijske podrške koje nisu mogli da naprave nama kontinuitet, da napravimo emisije koje će da budu izuzetno na visokom standardu. Ali pored svega mi smo osvojili 50 nagrada u svijetu. Mislim da će uskoro da 3 emisije otkupi, a najgledaniji kanal dokumentarnih filmova, objavit ćemo to
objavit ćemo to, znači to vrijeme mora da prođe, jednostavno mi insistiramo na tome, ili jednostavno ako ne odgovara ljudima da se prave te filmovi, najbolje da svi uđemo u politiku i da se bavimo politikom, pa eto političara u Crnoj Gori koliko god hoće. Nećemo, nećemo svi. Sigurni smo da će Divlja ljepota uživo istrajati u svojoj emisiji i Miki Dragičević, jer to nam potvrđuje elan i optimizam kroz projekat Nacionalna geografija Crna Gora. Saznajemo da posebni fotografi i ilustratori rade na tom jedinstvenom projektu i prije nego čujemo vas, gospodine Dragičeviću, da zainteresujemo naše slušaoce dijelom jednog od članaka koje smo na Facebooku pronašli i glasi, evo to su 2 rečenice, ali vrlo, vrlo važne i koje nam dodatno daju volje i snage da vjerujemo da ovakvi projekti moraju trajati. Evo citata. Najstariji tragovi čovjekovog prisustva na crnogorskim prostorima i uopšte na širem području Balkana otkriveni su u gornjem toku rijeke Ćehotine, tačnije u pećini pod Gospića vrhom, pod Medenom stijenom i Mališinoj pećini. A nastavak neka pročitaju naši slušaoci o nacionalnoj geografiji. Nastavak u prvom broju nacionalne geografije Crne Gore, gdje smo zaista pružili svoj maksimum i to su stvari, na primjer, o pećinskom čovjeku u Pljevljima. Taj tekst je napisao gospodin Vaso Gnežević upravo iz Pljevalja, gdje sam i ja naučio, ni ja nisam znao da meandri Ćehotine skrivaju mnoge tajne. To će da bude časopis urađen, mogu da kažem, potpuno čista srca na svjetskom nivou, možda i najjači u toj kategoriji, ali tematikom vezano za Crnu Goru. Hoćemo da pričamo o leptirima Crne Gore. Prvi članak pisao je dr. Rifat Muhović kad su u pitanju leptiri Rožajskog kraja. Da, ono je fenomenalno. Fenomenalne fotografije. Na jedan poseban način upravo da bi naša dječica, domaćice, radnici, intelektualci svi čitali to, da to bude pitko fino, sa prije svega vrhunskim ilustracijama koje radi Dragan Danilović, dobitnik mnogobrojnih svjetskih nagrada, fotografi širom svijeta, čak i iz regiona koji su radili za najozbiljnije svjetske kuće. Hoćemo da uradimo zaista časopis koji će da priča o Crnoj Gori na potpuno drugačiji i pitak način, ali o stvarima sa kojima mi nijesmo bili upoznati do kraja. Na primjer, potonuli brod Skenderbeg u Skadarskom jezeru sa fantastičnim fotografijama, sa fantastičnim tekstom. Druga stvar, u Crnoj Gori malo se zna da naši arheolozi izuzetno temeljno i gotovo svakodnevno rade. Izdvojio bih Dejana Gazivodu, doktora arheologije, koji će da napiše prvi članak o arheologiji vezan za iskopine na Žabljaku Crnojevića. Biće još tu dosta stručnjaka, tako da sve to što sublimira taj naučni rad istraživanja mi ćemo da pretvorimo jedno pitko štivo sa dobrim fotografijama i ilustracijama, upravo da bi svi mogli da to čitamo i da nam ne oduzme puno vremena, a da naučimo Crnoj Gori na jedan izuzetno drugačiji način i da upoznamo svoju državu i da nam to negdje ostane u glavi. Našoj dječici recimo da ima 60 vrsta leptirova u Rožajima, da li je balkanski ris viđen u Crnoj Gori, gdje su ti slijepi viševi koje moramo da čuvamo i pazimo, gdje vjeverica živi, kako, šta, gdje su flamingosi, znači o svim tim stvarima, ali i na primjer o izuzetnim građevinskim poduhvatima kao što je most na Đurđević Jatari, Mratinje i autoput, znači to su sve stvari kojima mi možemo da se ponosimo i kojima moramo da posvetimo pažnju na način da vidimo kako je to građeno i rađeno. Da li je već u štampi ili je izašao ovaj broj? Izlazi, brzo će da ide u štampu. Zatvaramo finansijsku konstrukciju koja je izvjesna, što nas jako raduje i prepoznali su
dosta ljudi, privrednika. Interesantna stvar što je do sada bio rijedak slučaj, ali kad smo ih upoznali sa tematikom i načinom, odazvali su se i mislim da ćemo uspjeti da završimo kompletnu financijsku konstrukciju, pošto je štampa izuzetno skupa jer se radi o luksuznom izdanju koje će izlaziti na svaka 2 mjeseca. I za kraj ovog razgovora koji je sigurno zanimljiv bio našim slušalcima i da traje mnogo duže i riječima može da se slika divlja ljepota Crne Gore, gospodine Dragičeviću, dodala bih sa snimanja Wild Beauty Winter, turistička valorizacija Sinjevine u zimskim mjesecima iz godine u godinu primjetno napreduje, to su vaša zapažanja, vožnja motornim sankama od Kolašina do Žabljaka, preko te Gorostas planine je nešto posebno i to će biti uskoro u vašoj emisiji. Kad se ima ljubav i kad se voli to što radiš i kad se voli prije svega svoje država, lako je osmisliti zimske programe za turiste, jedna od najatraktivnijih tura trenutno i to je, mislim, zaista jedinstvena možda i na Balkanu, to je od Kolašina do Žabljaka preko Sinjevine, snježne Sinjevine, koja je potpuno drugačija u odnosu na ono ljeti, gdje vodiči koji vode ljeti turiste, zimi jednostavno ne mogu da se snađu bez GPS-a zbog tog prostranstva koje je pokriveno snijegom. Tu turisti uživaju, ta vožnja traje otprilike oko 3,5 sata i iz toplog hotela u Kolašinu sjedu na vrhunske sanke, dođu do Žabljaka, uživaju usput preko Sinjevine i ostavljaju priču o Crnoj Gori koju prepričavaju svojim sugrađanima i šire jednu lijepu priču o jednom lijepom događaju, jednoj lijepoj avanturi. Mislim da će te ture sankama zaživjeti, mislim i u Rožajama i na Prokletijama, jer dovoljno je da to počne malo da se počne sa tom aktivnošću i onda naravno da i naši turistički poslanici, oni što prihvataju da je isplativa, to su izuzetno isplative ture, a da vam kažem još jednu stvar, evo upravo najsvježija informacija, turista trenutno i u ovoj situaciji za vožnju sankama preko Sinjevine ima koliko hoćete. Znači u ovoj situaciji, zamislite kad prođe sve ovo. Tako je, to dovoljno govori. Prepričavat će se sigurno i ovaj razgovor zbog vas, prije svega zbog divlje ljepote koju preporučujemo na našoj televiziji. To su termini da posjetimo naše slušaoci. Ponedjeljak 16:30, utorak 12 sati, ima repriza negdje kasno noću, ali svakako zahvaljujući televiziji Crne Gore ide i na satelitu, tako da naša dijaspora i svi oni koji mogu da vide. Su na neki način vezani za Crnu Goru mogu to da pogledaju. A znate zašto će se još prepričavati naš razgovor, gospodine Dragičević? I zbog Sinjevina, ali i zbog leptira rožajskih i nacionalne geografije Crna Gora. Ostajte nam zdravo. Hvala vam. Recite, jeste još nešto htjeli? Hvala, kažem da samo ni vi ni ja koji smo u turizmu od kad smo gotovo rođeni, kad bi kad čujemo sve šta ima u Crnoj Gori, mi ostajemo zaprepašćeni, a kamoli oni koji se ne bave tim, ne moraju ni da se bave, ali naše je da ih upoznam. U povjerenju dali ste mi ideju, ali možda će to neko drugi realizovati, nas dvoje sigurno nećemo. Dok ste razgovarali o ovim pozicijama koje nisu mnogo poznate, srećna sam što 99% sam znala gdje su. Znači nema 30 godina uzaludnog rada u turizmu, ali za mnoge, posebno za omladinu, za djecu, takvi oblici kviza, znanja bili bi dragocjeni. Eto, to je ono što mi je u ovom momentu na umu. Ali o tom potom. Vama hvala za ovo uključenje. Čujemo se i naravno gledamo vas. Divlja ljepota uživo uz preporuku Radija Crne Gore. Miki Dragičević bio je naš sagovornik. Srdečan pozdrav.